әти, әни, туған яқ, бүйік милләт. Бу сүзләрне ишеткәндә нинди хисләр тоясыз? Күз алдыгызга нәрсә килә? Дөнья тотуда үз кадерен белгән халыкка нәкъ менә шушы какшамас, мәңге үзгәрмәс кыйммәтләр югалмыйча, кыйбла буташтырмыйча, бүгенгә кадәр исән-имин булып калырга ярдәм итте. Җырмың кешенең аерылмас юлдашына әверелгән. Шатлык сөенештә дә, кайгы хәсрәт кичергәндә дә аның күңелен юаткан, яраларын төзәткән, сабырлыкка өйрәткән, өметен, тормыш дәртен сүндермәскә ярдәм иткән. Татар җыры. Буыннарны тоташтыручы, безне бер бөтен итеп берләштерүче зур илаһи көч. Бүген дә без бергә. 22-нче халыкара Татар җыры эстрада фестивале башлана. Икенче халыкара Татар җыры.
balım, vay bala balım, Qunab sayri dallarga, Sinem haqda sirlerim, Söylim sandu aşlarga, Sinem haqda sirlerim, Söylim sandu aşlarga. Татарстанның ат казанган артисты Дина Гарипова. Hanımlar, hanımefendiler, hayırlı iş. İsenmi hürmetli tamaşaşı? İsenmi Kazan? İsenmi Tatar jüri? İysenmisiz? Yana hitlar, unutulmazlık şlagerlar, halkça mong, unutulmaz hem zamança papsa, 22 yıl devrinde iğnerine barlap kilgen, әлеге қопшы сәхне яңадан балқый. Bugün birinde ikilete beyram. Tatar halkının büyük ulu İlham Şakirov ismindeki Zur konsertlar zalında Halkara Tatar Jüri Estrada Festivali. Әлеге сәхнәдән Татар эстрадасында үз изен калдыра алган җырлар яңгырар. Алар һәммәбезгә дә таныш. Алар онытылмаслык. Һәм ниһаять без бүген бергә дуслар. En mühimi birge offline. Bugün biz bir-birimizin gözlerine karab aralaşa alabız. Bugün siz yaratkan jırçılar mine әлеге sahneden tiri tavuşqa jırlar. Bugün mında şın jır beyremi. Һәм дуслар, бүген безнең бәйрәмебездә мөхтәрәм кунакларыбыз да бар. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Минниханов үзенең тормыш иптәше Гөлсинә Ахат кызы белән. Халыкара Татар Jüri Estrada Festivalin tantanalı rəvişdə açıb jibərü. Həm Татарстанның atqazanğan artisti Dina Garipov'un altın barsını bilə bulakləu üçün səhnəgə Bars Media Kompaniyalar Qrupusının Direktorlar Soveti rəisi Kamil Mevlüt ulu Gərəyevni çağırabız. Hayırlı kеш, muhterem konaklar, kaderli dostlar, Prezidentimiz Rüstem Nurgaliyevich, bu zalda oturgan minglegen, televizordan, Instagramlardan qaragan milyonlarca tamaşalarımızga bu zaldan selam tapşırabız. Bars Media kompaniyasi o'zining tub maqsadi etib, o'zimizning tilimizni saqlov, o'zimizni san'atni o'stiruv, jir san'atini o'stiruv qo'ya. Mana shu өлкәдә инде 22 yil hozir endi bek belgili bo'lgan, xalqaro bo'lgan festivalimiz bugun shu zalda o'tdi. Şuna göre sizge bütünümüz isminden isenlik sağlık dilimiz, festivalimiz motor olsun, barınızı da sevgilerge rüksat etiniz. Hayırlı saatte açıp jiberge rüksat veriniz. Tatar Jüri Premiyası bilen bulaklanır için Tatarstanның at kazangan artisti Dina Garipova sahnemiz türüne çağırıla. Bizning güçlü alkışlar Dina Garipova Tatar Jüri Festivalining mərtəbəli diplomu ham oltin barsını bilan bo'laklana.
Инде динәгә килгәндә, динә безнең халкыбызның иң гүзәл кешеләренең берсе. Ул үзенең җиңүләре белән безнең халыкны бөтен дөньяга танытты. Ул безнең җыр, сәнгать олимпия чемпионы. Үзе безнең дәхи артибыз Илһам Шакиров залында менә аңа алтын барс тапшырабыз. Алда да шулай безнең халыкны күтәреп йөрсен. Амин. Динәне чын күңелдән котлыйбыз. Әйе, дуслар, күпме жырлар, күпме лауреат, күпме популяр жырчылар көтә безне алда. Әлеге тамашаның алып баручылары біз, Татарстанның халык артисты Искәндәр Хәйруллин Һәм Татарстанның атказанган артисты Гөлназ Сафарова. Biz festivalni davom etib 22-нче Халыкара Татар җыры эстрада фестиваленең чираттагы лауреатын сезнең игътибарга тәкъдим итәргә әзер. Зәйнәп Фәрхетдинова. Аның репертуарында меңнән артык җыр тупланган. Бистәләгән җыры татар эстрадасы музыкасының алтын фондын тәшкил итә. Татарстан Республикасының халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова 22-нче Халыкара Татар җыры эстрада фестивале лауреаты. Сизелмидә көннәр үтеп бара.
суға сусаған гүллердей үріліп сүюдейді жейлер білен жаныға оянаған күтем сені yine de көптен yine de өктем қалмаған сағышылар ялғышылары ұшқаны кеткен желеге таралған күтем сені yine de көптен yine de өктем қалмаған сағышылар ялғышылары ұшқаны кеткен желеге таралған сағышылар ялғышылары ұшқаны кеткен желеге таралған Татарстанның халық артисті Зейнеп Фәрхетдинова. Безнең көчле алкышлар. Сезнең игътибар иткәнегез бармы? Җырчыларның җырларын тыңлаганда, аларның гомумән җырларыннан чыгып, аларның холыкларын да чамаларга белергә мөмкин. Мәсәлән, Фирдус Тимаев шундый ут ялкын, әйдә сандугач, яшәп калыйк, янып калыйк. Ай, син жүләр, мин жүләр. Юк, әмнә Рифат Зарипов, ул тыштан шундый ябык кына, яхшы гына күңелле, шундый тыйнак кына булып күренә, ә җырларын ишеткәнегез бармы? Җырларында гел куша ул, гел куша, гел таләп итә. Нәрсә? Мәсәлән, 2 минут кына калып тор кычакта, ашыктырма мине, саташтырма мине, сау бул демә. Анда ничек дальше? Дальше да бөтенләй куркыныч. Куркыныч булса, әйдәгез үзен чакырыйк. Рифат чыгалы сәхнәгә. Татар җыры фестивале лауреаты экранда. Рифат Зарипов, татар эстрадасын яулаган Оренбург егете. Үзенең тырышлыгы, җырлары, юмор осталыгы нәтиҗәсендә ул горур рәвештә универсаль артист исемен йөртә. Рифат Зарипов. 22-нче халыкара татар җыры эстрада фестивале лауреаты. Bir aşıp bir yabıp Күңелем қапқасын Қалдырып кеткеште Әйленіп қайтасың Қалдырып кеткеште Әйленіп қайтасың Bir үсін бір ялған Күңелер арасын Ғазаплап сүйуден Дием табасың Кетсен кет қайтмасқа Ешінде яндырып Өлгенші янарылып Утладың қалдырып Bir үсіп бір ялған Күңелер арасын Ғазаплап сүйуден Дием табасың Кетсен кет қайтмасқа Ешінде яндырып Өлгенші янарылып Утладың қалдырып Niye deyip yürüysün Hislerim tuzdırıp Sanavlı ömrünü Ermige uzdırıp Sanavlı ömrünü Ermige uzdırıp Bir üstüp bir yalgan Küngüller arasın Gazaplar süyüden diye mi tabasın Gitsen git kaytmazka Yaşında yandırır Ülgenşi yanarılır Utların
Güç tapsan bütünley kaldırıp giderge Burulup parama git alsan git eyle Burulup parama git alsan git eyle Bir üstün bir yoluna kümüller orası Vazıplap suyuden nindiye mi tavasın Gitsen git baytmasqa yaşında yandırın Bunu geçi yanarılık Mutların kaldırın Bir üstün bir yoluna kümüller orasın Vazıplap suyuden nindiye mi tavasın Gitsen git baytmasqa yaşında yandırın Bunu geçi yanarılık Mutların kaldırın Gitsen git baytmasqa yaşında yandırın Bunu geçi yanarılık Mutların kaldırın Rifat Zaripov. Tatar jırıl bütün Tatar dünyasını gürletuşi zor vakıga. Hümet show business dünyasını gürletuşi zor vakıga. Show business'ta her vakit özgerişler. O gürgürlü özgerip tura. Biz sizinle 2 yıl devamında uçraşmadık. Hem küpme yanılıklar barlığa kildi. Mesela? Finans piramidalar işildi. Grey ilendi. Temayev bilen dostlukları bitti. Nakimov bilen Kerimedinov ayrılıştı. Salavat da QR kod yasattı. Oy vaktsini yasattı. Ayda sen aşıqmayşağına motor etib söyle. Biz bir qoyada aşıqmaybız. Aşık mıydık? Artıqdan qo'maylar. Aşıkmayız. Nomer 110 854 745 442 hem nomer 278 071 89. Nişle Bu o? alдағы hazır sahnəyə çıxacaq jırçılarının QR kodları. Bütün məlumatı özünüzün telefonunuzdan görüp bilə alasınız. Kim çıxan? Yo'q, buruşulmağız, qadrli do'stlar, telefonlaringizga qo'g'ilmag'iz. Bugun bütün ma'lumot mana shu ekranlarda bo'lar. Гүлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар Барс Медиа компаниялар төркеме оештырган концертлар аша алар якты йолдыз булып кабынды. Гүлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар 22-нче Халыкара Татар җыры эстрада фестивале лауреатлары. Hayırlı kiş Tatar jırı Min bitsine şunday Kütte barıp bitti Her gün sayın bir avından Seni sırap yıklap gittim Min bitsine şunday küttim Men yağıştım, men kat giydim Sişe karşı yollarıma Yatlarını sin diye idim Min bitsine şunday küttim Men yağıştım, men kat giydim Sişe karşı yollarıma Yatlarını sin diye idim Min bitsine şunday küttüm Altarlarda sağış içtim Işratımda bugünden Мәңгілікке deyip siydim Min bitsine şunday küttüm Men yağıştım, men kat giydim Sişe karşı yollarıma Yatlarını sin diye idim Min bitsine şunday küttüm
Yıklap yıklap gitti Min bit seni şunday küttüm 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 Men yalıştım men kat giydim 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 Sen çıkkança yollarım arma Yaklarını sen diyeydim Min bit seni şunday küttüm 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 Men yalıştım men kat giydim 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 Sen çıkkança yollarım arma Yaklarını sen diyeydim Tatar Jırı Festivali'nin sponsor partnerlarına da ihtibar ettik. Генераль банк партнеры Акбарс банк. Мулрак яшагыз. Генераль партнер Татнефть компаниясы. Автопартнер Тойотаның яңа рәсми дилері Канавто. Даими партнер White Авто компаниясы. Рәсми партнер Лукойл Урал нефтепродукт жауаплылығы шекләнгән җәмгыяте. Лукойл всегда в движении. Партнерлар Техцентры Сотранс. Официальный дилер КамАЗ. Алмаз ВИП. Бизнес-сувенирлар җитештерүче Зәркән оешмасы. Марка Рустам. Оештыручылар Барс Медиа Тотар медиа группасы. ТМТV Тотар музыкаль телеканалы. Тотар радиосы радиостанциялар шилтәре. 22-нче Татар җыры эстрада фестиваленең спонсор партнерларына безнең зур рәхмәтләребез, кадерле дуслар. Һәм сезнең алкышлар, әлбәттә. Biz alğa atlıyız şirаттағы laureatımız yaş başqaruvchi Ruzila Xayriddinova. Рузиля Хайрдинова. Татар эстрадасында үз стилен, үз урынын булдыра алган кыз бүген популярлар арасында. Рузиля Хайрдинова. 22-нче халыкара Татар җыры эстрада фестивале лауреаты. Senin bilen güçlüydüm, senin bilen kızlıydım, senin bilen min kayşandır, big baketli tüseydim. Soravlar köp tek cevap yok, boşluktanlığı barama, nersenidir özgertirgen, bari bir de bugün esa. Şolay buldum iken, elle duyuldum iken, elle duyuldum iken. Bәхет deyip yürüyen çağlar, жылы uyalğanım iken, жылы uyalğanım iken. Hatireler aksıldıma, bu yola mağazıma. Niye yine bu künülle, sağını bilen tuğluğan, arka vırılıp kara diye. Alır hamanda deşe, sirler bulup ütkenler, yanımda geliyen eşe. Şolay buldum iken, elle duyuldum iken, elle duyuldum iken. Bäxet
Ruzila Hayriddinova. Ruzilani bek zo'r Ruzilaga rahmat. shashaklar bo'lak etalar ham bizning kuchli olqishlar do'stlar. Ham kelajakda da zo'r o'ngishlar tilab qolamiz. Ruzila Hayriddinova. Do'stlar, ham Ruzilaning eng populyar jiri ul Ramashka. Shuning uchun artistlar ona gil mana qo'ysa Ruzila desang, Ruzila Ramashka Hayriddinova deylar. Yuqorili bu shab ideya, balki hozir biz komediya club stilida, Garik Buldog Harlamov stilida, boshqa jirchilarga da üsteme isimlar o'ylab topa olamiz. Masalan, Danir Kemal Sabirov. Kemal Onun iti ekanligini butun kishi bilir. Iti. Olaysa Rishot Tatishka Fazli Ahmetov. Tatishkaning pisiyi tugul, bilmaganlar uchun ularning xotini. Xotin ashul pisiyi endi ayi. Rifat, mana bu yaxshi. Rifat DT Zaripov. DT traktor. Yo'q. DT ol PP, правильное питание. Nishkabil 2021 jinguvchisi Rifat Dristuqlanu Zaripov. Qarali, Anvarga bilasizmi, endi o'ylab topib bo'lar edi. Anvar Oqsha Nurg'aliyev. Nishlab oqsha endi? No, xotin qizlar bitta oqsha yarata. Ona jonim oqshani kimda yarata? Olaysa Anvar ko'p oqsha Nurg'aliyev. Olaysa shulay. Yo'q, qarali, masalan Oydarga. Oydar Briz G'alimov. Briz, ultiga dengiz bo'yindagi akrin jilmi? Brizu yesh barangi sorti. Ul har vaqt yesh, bir qortaya bilmay, hamoni butun kishi yarata. Oydar Briz G'alimov. Anisi begaybat, endi olaysa. Yaxshi yong'iraymi? O'zi bizga da biror ism o'ylab toping. Nadirsan o'ylarga endi ko'pdan nazir Gulnaz olishtirg'isiz Safarova. Yo'q, olay tugul. Bunisi aybatroq. Gulnaz tag'in shul endi Safarova. Olaysa bilasizmi sen nechik bo'lasan? Iskandar Kamal teatri artisti Murobatir uli Xayrulin. Yarar. Alla qo'ylarga borib yetgancha aydali sahnaga shu Rishot Tatishka Fazli Ahmetovni chaqiraylik. Qaraymiz ekranga. Rishot Fazli Ahmetov yulduzli yo'lin Bars Media qanoti ostida boshlab jibergan yigit. Har vaqt boritik tiri tovushqa jirlovchi Rishot o'z repertuarini borliqqa keltirib, xalq ko'nglini yo'l topa oldi. Rishot Fazli Ahmetov 22-chi xalqaro Totar jiri estrada festivali laureati. Yaratmadın meni süymedin, başkalarga yattı yüreğin. Süyü yalqınında yandırıp, gittin meni yatka kaldırıp. Yaratmazsın, eyde yaratma, yüreğimde benim yılatma. Dime berip köngül kılına, karşı çıkma varır yoluma. Eyde yaratma, yüreğimde benim yılatma. Dime berip köngül kılına, karşı çıkma varır yoluma. Yaratmasın. Uçrasan da hazır yolumda, men bitinde başka kolunda. Qarama sen bana tutarıp, azak ukenersen utarıp. Yüreğimde benim yılatma. Dime berip köngül kılına, karşı çıkma varır yoluma. Yaratmazsın, eyde yaratma, yüreğimde benim yılatma.
kuştay kağınıp Özlep beni sağınıp Ol şağında min de uylamam Mehabetten ernip yılamam Yaratmasın eyde yaratmam Yüreğimde minim yılatmam Dime berük güngel kılına Karşı çıkma varır yoluma Yaratmasın eyde yaratma Yüreğimde minim yılatmam Dime berük güngel kılına Karşı çıkma varır yoluma Dime berük güngel kılına Karşı çıkma varır yoluma Ришат Kozli-Ahmetov. Ey dostlar, bizni olda zor mucizalı bayram küte. Yana 2022 yıl yakınlaşa. O яңа елда шундый мөгъҗизалар көтә күңелеме? Ниндидер бер мөгъҗиза булсын инде, мәсәлән, шылт уйламаганда, көтмәгәндә, хоп, һәм мин миллионер. Ey, bizning dostlar artistlarimiz da üz tileklerin kış babayga yazıp xat bilen jibergenler. Eyde güzel менә şul xattan üzüklerini okuybiz. Siz qaysı jırçı turunda söz barganın bilip karagız. Белеп карагыз әле. Менә мәсәлән, бер хат булай башлана. Мин сәхнә дустым белән ачуланыштым. Дуслаштыр әле. Ey, Kim bu? Mana koyan bilesin indi. Yartı istrada bir-birisi bilen aşulanışı bitken buğa indi. Yo, to'xta. Хат башында "Хаумахагыз" дигәнне төшереп калдырганмын. Olaysa Elvin Grey, Firdus Temaev'tan duet kütüp kalabız. Калабыз әйе, тагын бер хат менә булай башлана. Кыш бабай, яхшы килен, яхшы кияү давай. Aha, demek ki bu jırçının bir ulu bir kızı bulurga tiyiş. Юк. Бу хат Илсия Бәдретдиновадан. Улына килен, үзенә кияү сорый. Subhanallah iken. Кара әле, син хатыныңа нәрсә алачаксың яңа елга? Нинди идеяларың бар? Бүлеш безнең белән. Sen indi 13. iPhone Pro Max uzimde bulganda bu lekturumda uylap turası mı ni? Şul iPhone'uma kirem de birer internet kibitke kirip hatınıma birer cash trül zakazat item. Син бу идеяңны үзеңдә калдыр инде, яме? Бу яхшы идеяң үзеңдә генә калсын, без экранга игътибар итик. Зәринә Асылкаева. Яшьләр арасында популяр булган агымда үз юлын тапкан актив иҗат итүче башкаручы. Аның җырлары, видеоклиплары интернетта бик тиз популярлашып, җырчы кызга үз тамашачысын табарга ярдәм итә. Зәринә Асылкаева. 22-нче халыкара татар җыры эстрада фестивале лауреаты. Җәйгеләре шау шешкәдә, кара нинди матурлык. Минем күңелемдә шундый вакытта туктатырлык. Калык шушы матурлыкта, калык шушы җәйләрдә. Риза ялган мәхәббәтне җырлар идем көйләргә. Син генә, елмаеркән көлгәнә. Бәхетле булып яшәргә.
Tatar jiri laureati Zarina Asılkayeva. 22-chi Xalqaro Tatar jiri estrada festivali Qozonning eng zo'r konsert zalida Qozon Expo'da o'zi. Hem bizni olda bik zo'r bo'laklar da kuta ali. Ayıp, çünkü Bars Media kompaniyasının barlıq şaralары zo'rlab uza. Masштабlı uza. 26 may günü biz sizni barınızda Tatneft Arena'da kütüp qalabız. Tatar Radyosu'nun 20 yıllık zo'r yubileyine şaqırabız. Ham şu oңайdan bizning bo'laklarimiz bor. Bo'laklar nidan iborat bizning ul bo'laklarimiz. Hurmatli qonaqlar, e'tibor etingiz, biz barliq saqlanuv choralarida ko'ramiz. Sizda maskalar, antiseptiklar, bizda salfetkalar, biz sizning bilan distansiyani saqlaymiz. Ham qo'ldan qo'lga bermas uchun bo'lakni bor bizda aeropushka. Şuşu motoray birmi? Aya, otamizmi ha? Aeropushka. Qadrli do'stlar, ana bigrakda orttaroq o'tiruvchilar, siz birda burishilmag'iz. U bik yiroqqa ota. Biz hatto birinchi ratlar sizga otib turmaymiz. Chunki otgan uchroqda ya qotiroq sizga lagir oshulanmag'iz. Bu bo'lak orttaroq ratlarga nasib bo'lashaq deb o'ylayman. Shunda qo'rqinish yong'iri, biz sizni otib turmaymiz. Oldagi ratlarni ortlarini deymi? Yo'q, bilasizmi, anda bitali sen ayt, bu bik shunday sirli bo'lak. Sen ayt. Bu bik og'ir ekan. Ye, sen borator men tursangina buni. Mening ishimda Tatar Radyosu'nun futbolkası. Futbolka işine ali tağın şu 20 yıllık yubileyga 2 bilet türülgen. Bilet işinde tağın nersedir var? Bilet işinde onda baxtli 2 o'rin. Baxtli 2 o'rin bu 26 mayga kimning planlari yo'q. Demek ki mana şu bo'lakka siz ana qo'llar ko'tarila boshladi. Gulnaz, bik ishga jiberme. Ham birinchi ayye mana xotin qizga shuning ishi aybir bersang mana shulayroq kelib chiqayin deb. Ey motorim. Ozqa tushirma, iskagina qara. Mana yo'q, mening boshima to'g'il. Ana tegindarak. Hozir to'xta, sol yoqdan g'ofu o'tinamiz. Ikkinchi yo'li tegi yoqdan otarmiz. Bu biz haliga bir topqirgina jiberamiz bu bo'lakni. Demak, mayka 1, 2, 3. Hadi. Baxtli kishi bormi onda? Bormi? Oyoq shoy boshda hop. Ha, lakdi. Baxtli deb yotdim. Yarar, olaysa sizni 26 mayda kutib qolamiz. Tatneft Arena'da. Biz hali tog'in haligi bo'laklarni beramiz, lekin haligi pushka 8 soat zaryadka yerga tegish. Bizning konsertlarga bora kiringina oshiqmag'iz, bir kim bir qo'ya oshiqmay rohatlanib o'tiradi. Amana Shiratag'i laureatimiz tezroq sahnaga chiqarga oshiqa. U qovushi, u to'lqinlana, ham u o'z tomoshachisin bek yorata. Tatar jiri laureati Filus Qohirov. Filus Qohirov, ko'p sonli belgilar jinguvchisi, opera ham estrada jirchisi. Filusning estradaga birinchi odimlari 2005-yilda Tatar jiri yulduzlar fabrikasi sahnasidan boshlandi. Hozir Tataristonning ham Boshqirdistonning ot qozongan artisti Filus Qohirov 22-chi Xalqaro Tatar jiri estrada festivali laureati. Bıyıklar tüneler sudan kalkıp çıkan sanduğaşlarımın ellatımlarga yaman sulap dağın külü buyuna düşen kaydan gına seni izler tabarga seni izlep işin kıyaşı bata seni izlep mansudan bata
Jay ortası uzdı, günler kıskaydı. Sanduğaçlarımın tamam bitebi. Sabırlığım jitmi, onsuzun işi güdüsü. Salkınlardan kurpı kışlar kitabi. Seni izlep izlep kişim kıyaş batar. Seni izlep izlep mamsudan batar. Sanduğaçlarım var şanğa devam verip sen haydırsın diye bile yuvatar. Sen haydırsın diye bile yuvatar. İskender yaşındı kızım, biz halkın başını tutup, tiginden bundan tiginden tik yürüp durabız, değil mi? Halk batıp kına otura, onga solga. Ne için halk bulay bırgalap oturuğunun sebebini aytayım mı? Ayt. Teneffüs küteler bulur. Ana kay birevler kullarına siptirirge deyip alıp kelgen antiseptikni ağızlarına siptire başladı indi. Yok, onlar ağızlarına siptirmiyor, onlar gözlerine siptire. Gözleri toğıda antiseptik sipkeş, yakşırak kure başlap, şul şip-şista qaraşları bilen şirattағы laureatqa qarab, sıqlanıp oturur için. Alaysa şip-şista gözlerigizni bizning ekranlarımızga yöneltiniz. Ilnaz Safiullin, автор башкаручы. Аның 2004 елда чыккан «Мин яратам сине» жыры үлмәс хитка әверелде. Меңәрләгән гашыйкларның гимнына әйләнде. Илназ Сафиуллин. 22-нче халыкара татар җыры эстрада фестивале лауреаты. Kil әлі yanıma, yoğalma tınlıkta. Tınlık özü kalışı, saklap adашудан karangıdan atlap. Utqa tabaq qarab, jiberme bir öksin kullarımны. Бар барша bizning yollarımız мұңда. Bizning onlayn reallik, özü biz muciza. Tanlar bilen atla, anla meni anla. Jiberme bir öksin kullarımны. Sen unutma meni, men unutmam. Sen yo'g'altma meni, men yo'g'altmam. Kil yanıma, so'z әлі so'z qo'limni to'lqinga. Sen unutma dünyada men barın, men unutmam dünyada sen barın. Bu mening birdan bir o'tim. Sen unutma meni, sen unutma meni. Yo'llarimiz izgi, men unutmam seni. Men unutmam seni. Men unutmam seni. Zinhar işit meni. Yollarimiz izgi. Sen unutma meni. Barı bir bar, öz yolunu tabar. İzlerin tap kalmaz, dostlarım tar kalmaz. Jiberme bir öksin tavışını. Qayt 1000 gigabayt yazılmagan hatlar. Alar seni qabatlar, üstlerip kanatlar. Özgerir dünyalar, dürlep yürek yanar. Jiberme bir öksin kullarını. Sen unutma meni, men unutmam. Sen yo'g'altma meni, men yo'g'altmam. Kil yanıma, so'z әлі so'z qo'limni to'lqinga. Sen unutma dünyada men barın, men unutmam dünyada sen barın. Bu mening birdan bir o'tim. Sen unutma meni, sen unutma
minnet Yollarımız izge Min unutmam seni Min unutmam seni Min unutmam seni Zinhar işit minnet Yollarımız izge Hazır Min unutmam seni Min unutmam seni Tanlar bilen atla Anla beni anla Min unutmam seni Unutmam İlnas Sefiuli, Tatar jiri laureati. Shukriya ularni. Bismillahirrahmanirrahim. Ko'zlar tilasin. Benim qadrli eniyim Oo. İyiye Uygar uğursunuz. versin yani Rahmet Ay, ay, ay. Rahmet Tatar İlnas Sefiuli. Men aytam, bugun Qozon Expo'ga kelganda, siz bilasiz, bunda bek uzoq kelasiz. Men o'ylanib keldim hali. Men aytam, Tatar estradasida eng yaxshi mashina yurtuvchi jirchi kim ekan? Aydar G'animov. Aydar G'animov? Ustalığım bilmem no bik tertipli bulurga tiyiş. Çünkü ul menimcha mana mashinani bik nazokatli etib yurtirga tiyishdir. Qadrli do'stlar, g'afur edingiz. Men menimda shittarak, mana bu o'ngdan o'zingiz, yo'q, mana rahim etingiz so'ldan uzib ketigiz deb bütün mashinalarni shulay o'stirib o'tiradir. Ham menimcha ulanib o'tirib qolashaqda svetoforda. Buki hosil etib. Yo'q, eng yaxshi avtomobilist Zeynep. Zeynep Farhiddinova yaxshi mashina yurdi. Onun şoförü yaxshi yurdi mashinani. Shulay. Qarali, balki eng yaxshi mashina yurtuvchi ul Salovat-tir. Ha? Salovat? Sen Salovat Fathiddinov yurtgan mashinada o'tirib yurganing bormisan? Yo'q. Mana meniki bor. Aha. Oho! Moning xatli qadrli do'stlar, qanoatsizlik bildira turgan shun Tatarcha adabiy so'zlarining ham so'z tuzmalarin mening umrda eshitganim yo'q. Yo'q, bilasizmi, men mana tugul bir ma'lumotni ayta olam. Eng yaxshi mashina yurtuvchi ul Rustam Nurg'aliyevich. Sizning oning Kamaz Master mashinasini yurtgan ko'rganingiz bormi? Amina menim bor. Qayda? Instagramda. Instagramda bizning ko'rganimiz bor. Ham qadrli do'stlar, shul o'ngaydan biz Tatariston donin ko'taruvchi Kamaz Master komandasina Dakar 2022da zo'r o'ngishlar tilab qolamiz. Ham shulay o'q 22-chi xalqaro Tatar jiri estrada festivalining sahnasida birinchi topqir chiquvchi jirchiga da biz o'ngishlar tilaymiz. Laureatning ismi ekranda. Yabay Malay. Yash boshqaruvchi. Bugun ol birinchi topqir oltin barsini bilan bo'laklana. Yabay Malay. 22-chi xalqaro Tatar jiri estrada festivali laureati. Selam Kazan
töplerine шығып әнейін күтем екен өзім ярақта болсам да көңілім мейде екен апқа төпlerine шығып әнейін күтем екен Тотыш қаплаған мекен Ауылның қашын бұл көңілім Бигерек сағынған екен Ай буран екен Тотыш қаплаған мекен Ауылның қашын бұл көңілім Бигерек сағынған екен Өзім ярақта болсам да көңілім үйде екен Апқа төпlerine шығып әнейін күтем екен Өзім ярақта болсам да көңілім үйде екен Апқа төпlerine шығып әнейін күтем екен Ябай малай, гомерендә беренче тапкыр алтын барсыны һәм дәрәҗәле татар җыры дипломы белән бүләкләнә. Bütün тамашачыны bir сорау бар şey. Ябай малай. Ябай ул нинди сүз ул? Нәрсә дигәнне аңлата? Ябай ул башкортча әйткәндә инде ябай ул простой дигәнне аңлата. Простой авыл малае. Простой ул малай. Татарча гади малай дигәнне аңлата. Мин үземчә ябык малай дигәнне аңлатадыр дип уйлаган идем. Туры килми дип тора миңа. Әйе, шул. Нишләп туры килми? Ябай малай. Гади малай. Оңышлар. Костюмы катлаулы, үзе гади булса да, әйме? Бүген сәхнәдә чыгыш ясаган җырчыларны һәм 22нче халыкара татар җыры эстрада фестивален тамаша кылучыларны җыр бәйрәме белән котлап, тәбрикләү сүзләрен ирештерер өчен сәхнәгә татар җыры фестиваленең партнеры Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте исеменнән Илшат Камил улы Мингәрәевне чакырабыз. Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр, хәерле кич, татар җырын сөючеләр. Татнефть компаниясе үзенең киләчәген генә түгел, бүгенгесен дә белемле, инициативалы, сәламәт амбициялы яшьләр белән бәйли. Шуңа күрә без нефтьчеләр озак еллар тупланган традицияларны, буыннан буынга тапшырыла торган тәҗрибәне яшьләребезгә җиткерү, аларны халыкка хезмәт итүгә җәлеп итү буенча эшне үзебезнең изге бурычыбыз дип саныйбыз. Һәм бүгенге бәйрәм сәхнәсенә менә шундый талантлы ябай малайлар, егетләр, кызлар күп булуы, ул аларның киләчәктә халкыбызга хезмәт итәргә әзер булуын, үзләренең Аллаһ Тәгалә биргән талантларын, тырышлыкларын, иҗатларын халкыбызга багышлар дигән ышаныч тудыра. Әйдәгез бергәләп яшьләребезгә иҗат юлларында зур уңышлар телик. Аларның иҗат юллары киң, иҗат шишмәләре саекмас булсын. Бәйрәм белән сезне. Илшат Камилович, бик зур рәхмәт. Татнефть компаниясенә бездән зур сәлам.
Biz bir tane yokka gına bu yakka koşmadık. Kadril dostum. Ha? İyi, bizning bulagimiz, biz bir bulakni tegi yaktan topshirdik. Endi mana bu yakka ko'chdik. Qari do'stlar, har bunda bulak bo'la. Gulnaz o'z ishini boshqara olsa, Men aytam, ana tigi o'rtaqi retlarga nechikda bo'lsa topshirasi edi u bo'lakni. Siz уже o'zingizga bo'lak yasagansiz. VIP o'rinlarda o'tirasiz, birinchi ratda. No? Iskandar tutib turasizmi? tutib turam. Ana, ha? Konsert, 26 mayda bo'lashaq. Grandios konsert. Tatar radiosuning 20 yillik bayramına bağışlangan zo'r konsert. Shunga mana bunda demakki bu paketda turilgan futbolka, shuning ishi tag'in boshqa tushirasan. Fotoga. Kelibchi. Onda futbolka ishida bilet, 2 o'rinliq bilet. Demakki sonimiz 1, 2, 3. Vallah. Mana bir olg'a tizdi. Qarang, mana nasibi bo'lgan. Qarangchi. Şaqqatqash. Ko'rdingiz? Dushamga berilib, oldagi ratlarga tushdi. Yo'q, buni baxit ishimi? Deginda qadli bordi, berildi ham kirib bu ratga keldi. Mana Tatarda bor bitul. Nasib bo'lgani tishib kira. Biz davom etdikmi? Davom etamiz ham ekranga qaraymiz. Tatar shirining shiratdagi laureati Irka. Irka 2005 yılda birinchi tapqir estradaning primadonnasi Haniya Farhiy bilan Tatar jiri Yulduzlar fabrikasida shigish yasadi. Bugun Irka niqli odam bilan o'z yo'lidan boruvchi jirshi. Tataristonning ham Boshqirdistonning ot qozongan artisti Irka 22 xalqaro Tatar jiri estrada festivali laureati.
Hayırlı kişiler, senlerimiz Kazan. Beyram bilen sizni. Indi tağın bir dertli jillarımdan birisini sizge bile getesim kile. Turmuş jilleri ise de. İnşallah iyi su üstün dostlar. Kazan. Aşık jilikenlerge isimler ayrı, isimler jilerde. Durma jilleri ise yok öldürdü. Dünyasını bozardı, isimler ayrı, isimler jiller ayrı. Jiller ise yapası ya yapsa. Bir ayaktan yığıp eğerek bir gel yanına geldi be şilleri yalkanın köşeydegine Tarma şilleri ise yok öldürdü. Aşık jilgenlerge isimler ayrı, isimler jillerde. Tarma jilleri ise yok öldürdü. Dünyasını bozardı, isimler ayrı, isimler jiller ayrı. Yok gerek mi nişikte Darımış bilen süzge süskilerge Yakın dostlar kübük bir utarı Diliştirirge iyide jay taba Darımış ileri ise yok öldürdü. Aşık jilikenlerge isimler ayrı, isimler jillerde. Darıma jilleri ise yok öldürdü. Dünyasını bozardı, isimler ayrı, isimler jiller ayrı. Dünyasını bozardı, isimler ayrı, isimler jiller ayrı. Hazır dostlar, biz sizning ihtibarınızga, hammagizga da bik tanış bo'lgan, ham umuman xalqimizning ko'nglida saqlanuvchi eskitkish bir jir taqdim etmoqchi bo'lamiz. Min seni şunday sağındım. Firaya Ziyaddinova sözleri Luiza Batır Bulgari kiyi. Әлеге искиткеч җырны шушы татар җыры сәхнәсендә Сәйдә Мөхәммәтҗанова белән бергә Яңа Йолдыз телевизион музыкаль проекты финалисты Илнар Шәрәфетдинов җырларлар. Ләкин башта экранга күз салыйк һәм Саидәне бүләклик. Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Голос дети телевизион музыкаль проектының финалисты. Татар халык җырларының айрым яңгырашы, шиксез моңа Сәйдә җырларында. Сәйдә Мөхәммәтҗанова.
22-нче Халыкара Татар җыры эстрада фестивале лауреаты. Şunday sağındım Sizəsin mikən şunla Ah buralar uğramazsa Taparsın miken yoluna Sen de şolay sağına kalsan Qarama jillerine Jır bulup gelip görersin Nasıl yüreğime Sen de şolay sağına kalsan Qarama jillerine Jır bulup gelip görersin Nasıl yüreğime you so much, do you know? And I lost without you, my sweet. Even storm destroyed a waste to me Will you find me after snow? If you miss me, think so away Never mind a strong winds blow I'll find you, my love, on my way Even if the time has flown If you miss me, think so away Never mind a strong winds blow I'll find you, my love, on my way Even if the time has flown Sing that little song of awesome Qarama jillerine Jır bulup gelip görersin Nasıl yüreğime Nasıl yüreğime Сайда Мухаммаджанова, «Голос дети» проекта финалиста. Ильнар Шарафетдинов, «Яш Юлдыз» телевизион музыкаль бәйгесе финалисты. Достlarımızdan güçlü alkışlar Яңа Йолдыз проекты шоулап узды. Һәм чынлап та яшьләрне, яшь талантларны зур сәхнәгә күтәреп тамашачыларга күрсәтер өчен, тәкъдим итер өчен мондый проектлар кирәк. Узган ел Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән әлеге проект тормышка ашты һәм шактый зур популярлыкка иреште. Әйе, күпме яшь кызлар, егетләр үз талантларын тамашачыбызга күрсәтә алды. Шуңа күрә быел әлеге проектның 2нче сезоны старт алды. Бу проектта һәр катнашырга теләгән кеше үзләренең гаризаларын җибәрә алды. Гаризалар бөтен Россия күләмендә кабул ителде һәм алар 500дән артык иде. Bütün сынауларны, этапларны уза алган безнең көчле финалистларыбыз татар эстрадасының иң популяр җырчылары белән бүген биредә татар җыры сәхнәсендә чыгыш ясаячак. Каршы алыгыз Яңа Йолдыз проектының финалистлары. Яңа Йолдыз Барс Медиа компаниясының яшь талантлар әзерләүче уникаль вокаль телевизион проекты. Беренче сезон Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән үткәрелде. Яшьлек, энергия, дәрт һәм эчкерсез хисләр, заманча яңгыраш, яңа форматлар, яңа исемнәр тудырырга булыша.
Это конкурс очень высокого уровня. И здесь никто не пробует, здесь соревнуются, здесь битва титанов. Яңа йолдыз икенче сезон җиңүчесе инде билгеле. Татар җыры яшь буын күңеленә үтеп керсен өчен Барс Медиа компаниясе һәм Яңа йолдыз проекты яшьләргә юл ача. Мин мөмкинлек бирәм! Рәхмәт әйтәм шушы төйүрләр өчен, шушы эмоциялар өчен. Бу минеке, һәм сез миңа ишетерсез. Яңган йолдызлар яктысында, иң яктысы син, яңа йолдыз. Эльвира Мифтахова, Яңа йолдыз телевизион вокаль бәйгесенең беренче сезон җиңүчесе. Яңа йолдыз кызга яңа мөмкинлекләр бүләк итте. Бүген ул 22-нче халыкара татар җыры эстрада фестивале сәхнәсендә. Шиләргә сөйләсәм серемне, никалар тарата дөньяга. Онытты сагынмый дисәләр, тыңлама, тыңлама, тыңлама. Бураннар назыннан исереп, юл куйма бәхетсез уйларга. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама, тыңлама. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама, тыңлама. Томаннар тамалап аныңны, үзләрен беренче куйганда, алдалый томаны бураны, тыңламаларны тыңлама. Бураннар назыннан исереп, юл куйма бәхетсез уйларга. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама, тыңлама. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама, тыңлама. Бураннар назыннан исереп, юл куйма бәхетсез уйларга. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама, тыңлама. Бураннар мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама, тыңлама. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама, тыңлама. Караш төркеме, яшь талантлы егетләр. Бу татар эстрадасының яңа яңгырашы. Алар Яңа йолдыз телевизион музыкаль проект җиңүчеләре. Караш төркеме.
22-нче Халыкара Татар җыры эстрада фестивале лауреатлары. Мақсат яна йөрәктә, хыял безне йөртә. Дуслар булса яшәү авыр түгел, егылсаң да туры була җиңел. Яшьлек дәрте кайный күңелләрдә, халкыбыз мирасы йөрәкләрдә. Мәңгегә без бергә, милләт рухы күңелдә. Biz birga, мәңгегә, дәлилләр киләчәктә. Бары тигезгә, кабандык бергә. Бары тигезгә. Хәлем бетте дигән чакта, көчең тупла кара күккә. Бары тигезгә, кабандык бергә. Бары тигезгә. Авырлыклар вакытлыча, көчләрдән алар кача. Ышану кирәк һәр кешегә, үз эшеңә, үз көчеңә, үз йөрәгеңә. Егылсаң тор, үзеңнекендә тор, я сиңа шалтыратам торма, Без бергә, милләт рухы күңелдә. Без бергә, мәңгегә, дәлилләр киләчәктә. Бары тигезгә, кабандык бергә. Бары тигезгә. Хәлем бетте дигән чакта, көчең тупла кара күккә. Бары тигезгә, кабандык бергә. Бары тигезгә. Авырлыклар вакытлыча, көчләрдән алар кача. Күңелең ач, хыяллар тупса да, йөрәгең ач, шикләрең булса да. Үзерәк ач, мөмкинлекләр тегә, калар инде шакый синең ишеккә. Бары тигезгә, кабандык бергә. Бары тигезгә. Хәлем бетте дигән чакта, көчең тупла кара күккә. Бары тигезгә, кабандык бергә. Бары тигезгә. Авырлыклар вакытлыча, көчләрдән алар кача. Яңа Йолдыз телевизион проектының 2-нче сезон җиңүчеләре Караш төркеме. Зор уңышлар, егетләр. Без кирейләнеп кайтык фестивальгә. 2021 елда Инстаграмда зурлап, шаулап уздырылган вакыйга ул Элвин Грейның туе булды. Андагы лайклар, андагы караулар, андагы фотолар, перепостлар нәрсә генә булмады. Юк, анда нәрсә генә булмады. Анда без генә булмадык диясем килә. Анда бөтен кеше булды. Анда бөтен кешене чакырган иде ул. Менә хәтта залда утыручыларның да күбесе булгандыр. Булдыгызмы? Кемнәр булды? Бөтен кеше булды. Син булмадың да, мин булмадым. Алайса булай әйтәбез. Ул безне туена чакырмагач, без дә аны сәхнәгә чакырып тормабыз. Юк, Искәндәр, чакырабыз. Чакырабыз, чөнки без аны бик яратабыз. Һәм ул бит Уфадан ничә сәгать буе килгән. Һәм без татар халкы бик кунакчыл халык. Шуңа күрә, дуслар, әйдәгез үзен алкышлар белән сәхнәгә чакырыйк. Татар җыры 2021 лауреаты Элвин Грей. Элвин Грей – татар эстрадасының феномена. Аның җырлары барлык музыкаль платформаларда иң күп тыңлаулар, ә YouTube'тагы каналлары миллионлаган караулар җыя. Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Элвин Грей 22-нче Халыкара татар җыры эстрада фестивале лауреаты.
дейсеңме көңілләрім мөлдірәме шуны да сезмейсіңме Gitme yanımda bul gitme Biktamın suşaklarım Yalqınlar takdirlettik Sevinin uşaklarım Gitme yanımda bul gitme Biktamın suşaklarım Yalqınlar takdirlettik Sevinin uşaklarım Gitme yanımda ol gitme Doktor Şerif Gitme yanımda ol gitme Senin mine qarışların Özgergen көп tuyula Nega güne şikli oylar Kere benim uyuma Gitme yanımda ol gitme Biktamın suşakları Yalqınlar takdirlettik Sevinin uşaklarım Gitme yanımda ol gitme Biktamın suşakları Yalqınlar takdirlettik Sevinin uşaklarım Kazanış yeterli Yok var sebeplerin tabıp Sıvıtmay karalanır Ak hislerden, saf hislerden İzlemik karalarını Gitme yanımda bul gitme Biktamın suşakları Yalqınlar takdirlettik Sevinin uşaklarım Gitme yanımda bul gitme Biktamın suşakları Yalqınlar takdirlettik Sevinin uşakları Gitme yanımda ol gitme Gitme Bırak Gitme yanımda ol gitme Gitme Zor rahmet hürmetli dostlar. Şöyle Allah'a şükür. Bugün görüştük. Наконец-то hem de dostlar. Birinci selam dostlar. Selam Tatarstan. Haller nişik? Oo. Rahmet. Haller nişik? Evet, barысы da yaxşı rahmet. Allah'a şükür. Bir yılda görüşüp durabız Allah'a şükür. Hem de sen kelgenge men bek de şadman. Rahmet. Aşağı. Aşağıda var hele, aşağıda var. Подкаться. Давайте. Dostlar, alkışlar. Rahmet. Zor rahmet. Спасибо. Aha. Şan Tatarstan, Kazan, haller, keyifler ничек? Что-то как-то скучно, что ли, достlar? Ну как-то давайте подвигаемся, что ли. Вот бірақ келесі жер, ну, өзіңіз біліп тұрыңыз, менің бектай аратқан абайының жері, ну как же без него? Мен уфтанма жерланды өтенді. Келесі жер, ол салқын шай. Шайыңыз бір қасанда сығылмасын, достар. Поехали! Татар жері! Hey!
Üstelimde varsı da var Bir şeyinin deme yok Yalnız bulganға Derinde Yemininde yana yok Ömrüm şolay uzar belki Sine yine gitti Yalnızım işte yanındasın Şeyler için Ömrüm şolay uzar belki Sine yine gitti
Qozon Nuri Xalq o'yin qurollari orkestri yetakchisi Tataristonning xalq artisti Rasim Ilyasov. Yarıyma. Qozon Nuri Xalq o'yin qurollari orkestri. Dostlarımızdan kuchli olqishlar. Oldandıraq chiqdik-da. Rohatlanib yedik. Ay ay. O'sha bitdim. Bütün dünya tatarların, tatar jırlarin birleştirip turuvchi xalqaro tatar jiri festivaline 22 yıl bo'ldi. Eng birinchi tapqir festival 99-yilda zo'rlab o'tkazilib, tutash 5 kun davom etgan edi. 5 kun. Tomoshachi hatto iynada qaytib turmagan deb söyleyler. Hem umuman 99-yil voqealarini sanab ketsak, Boris Yeltsin prezidentlikdan ketu turunda e'lon etdi. Şulay uq 99-yilda bek populyar Matrica filmi chiqqan yil ul, xatirlasan. Euro 2000 ga soylab olу turunda
futbol boyunca Rossiya jilma komandası ul yıllarda dünya çempionu bulgan Fransa futbol komandasını jingə. Шул ук елда, 99 елда, мин 12 яшымда тәртипле генә әйтеп, шундый тыйнак кына әйтеп, гел бишле билгеләрне 7-нче сыйныфны тәмамладым. Нәкъ шул ук елны начар тәртибе өчен Искәндәр университетының 4-нче курсыннан кула язган. Сөйләп бөтенсендә. Әллә кая кіріп кеткенше идегез әле 99 елдан 2021 елга көшик. 22 еллык тарихы булган татар җыры фестивале лауреатларын барлавыбызны дәвам итәбез. Игътибар экранга. Фирүзә бүтін жаны тәне белән сәхнә дип яну, аны эстрадага алып килеп, йолдыз итеп кабындырып җибәрә алды. Бүген ул үзенең беренче алтын барсынын алачак. Фирүзә 22-нче халыкара татар җыры эстрада фестивале лауреаты. Татар җыры 2021 лауреаты.
Tazi o'zingga bo'lsin deydi. Hurmatli qonaqlar, bunday zo'r zalda sizning jili energetikangizni to'yu bizga bek muhim. Shunga ko'ra tag'in bir kuchli deb haligi bayram kunida bir-birimizga olqishlaylik hali Qozon Expo. Do'stlar, shuni da unutmasqa kerak. Har bir bayram, har bir zo'r bayram, har bir masshtabli bayram ul bir nishikda sponsorlarsiz bo'la olmaydi. Sponsor partnyorlarsiz bo'la olmaydi, albatta, e'tibor ekranga. Генераль банк партнеры Акбарс банк. Мулрак яшагыз. Генераль партнер Татнефть компаниясы. Автопартнер Тойотаның яңа рәсми дилері Канавто. Даими партнер White Авто компаниясы. Рәсми партнер Лукойл Урал нефтепродукт жауаплылығы шекләнгән җәмгыяте. Лукойл всегда в движении. Партнерлар Техцентры Сотранс. Официальный дилер КамАЗ. Алмаз ВИП. Бизнес-сувенирлар җитештерүче Зәркән оешмасы. Марка Рустам. Оештыручылар Барс Медиа Тотар медиа группасы. ТМТV Тотар музыкаль телеканалы. Тотар радиосы радиостанциялар шелтәре. Халыкара Татар жыры эстрада фестивалінің спонсор партнерларына әйдәгез әле қадірлі тамашашыбыз. Бик зур алқышлар. Sponsorlar seni o'xshab bergan kebek bo'laytira. Әкім біләді, бәлкім берәліп тұрғаннардыр. Hurmatli qonaqlar, biz festivalimizni olg'a taба davom etamiz. Hamshiratdagi laureat ekranda. Айдар Рақипов. Үзенчәлекле тембрлы әлеге егет сәхнәдә үзен күрсәтеп, бик кыска вакыт эчендә тамашачы мәхәббәтен яулады. Айдар Рақипов. 22-нче халыкара Татар җыры эстрада фестивале лауреаты. Hayırlı iş Qozon. Bayram bilan Tatar jiro. Ишitganing bormi do'stim Tatar boshqa kuylarim? Bilasingmi Tatar bilan boshqa ko'rshi ekanini? Bas, eyde kurşidirga bas, izdirib, bilgalizdirib. Bizden gerek birga tiysin, yotlarni kunlashtirib. Izdirib, bilgalizdirib. Bizden gerek birga tiysin, yotlarni kunlashtirib. Bir ağaçta iki olma, birisi kızıl, birisi ak. Sağındıra Ufa Qozon, sağındıra tuğan yar. Bas, eyde kurşidirga bas, izdirib, bilgalizdirib. Bizden gerek birga tiysin, yotlarni kunlashtirib. Izdirib, bilgalizdirib. Bizden gerek birga tiysin, yotlarni kunlashtirib.
Şiltir şiltir gümüş tokan ana kile kızları Birge bulsun birden bulsun Tatar başkır duvarı Bas bas eyden kurşudur bas ızdırıp ızdırıp gel ızdırıp Bizim yürek birge tipsin yatlarını külleştirip Yatlarını külleştirip ızdırıp ızdırıp gel ızdırıp Bizim yürek birge tipsin yatlarını külleştirip Yatlarını külleştirip bas bas eyde kurşudur bas ızdırıp ızdırıp gel ızdırıp Bizim yürek birge tipsin yatlarını külleştirip Yatlarını külleştirip ızdırıp ızdırıp gel ızdırıp Bizim yürek birge tipsin yatlarını külleştirip Yatlarını külleştirip Yatlarını külleştirip Qo'liq biz bu yoqqa shiqish jonlanib ketaymi? Teginde shiqish teginde jonlana. Nishi hallaringiz hurmatli tomoshachilar? Tag'in bir 7 soat o'tiramizmi? Ayye. Mana tigi yoq ixtiborini mana bu yoqdagi tomoshachi ayiruvchi jili qabul etdi konsertimizni. Salom sizga, rahmat. Woohoo! Siz qo'yan shundaylar. Mening tigi yoqqa borasidan kelmay boshladi. Boramiz. Shoyaramiz albatta. Biz yangadan bulakli ittiriga tilaymiz. 27 may Tatneft Arena Tatar Radiosu'nun 20 yıllık zo'r yubileyi. Barınızda şunday sastavda kutib qolamiz. Hem tağın bir baxtli kishiga biz 2 kishilik bilet topshirishga hazır. Kimga kerak? Tağın senmi? Yaxshi. Bir o'yinchiq topdi bu bola o'zini. Akrin. Sen tigi yo'li to'shamga birini berding endi. Onda lyustra plafonlar bor. Akrin yema. Ha, mong'ayina mana. Men qo'rqam sizga deb o'tirg'am. Bek yoqin bo'lashaq, yig'ilasiz bet. Qoti bera. Balkim sizga da kelib tushar. Demakki 1 2 Wow! Xo'jasi topildimi? Qoring hali sizga kiyib qora g'izali futbolkasini. Sizning razmermi ekan, geri qaytarasiz. To'g'ri kelmasa. Biletingizni o'zingizda qoldirasiz. Biz qadrli tomoshabinlar, biz davom etamiz. Ham 22-chi Xalqaro Tatar jiri estrada festivalining Shiratdagi laureatini kelamiz. Shiratdagi laureati Elmira Kalimullina. Elmira Kalimullina. Bu isim familiya har kimga tanish. Tataristonda g'ina tug'il, butun Rossiya ko'lamida tatar jirin yong'ratib obro'li isim darajaga loyiq bo'lgan artist. Tataristonning ot qozongan artisti Elmira Kalimullina 22-chi Xalqaro Tatar jiri estrada festivali laureati. Jiller ise sular ağa Kıyaşını ay alıştıra Kaydandır galem türünden Yıldız nuru ağıptıra Balatlar kite Tamalı yollar adaştıra Ümit yıldızı yok dalağından Ko'nglim türünde
Татарстанның ат қазанған артисті Эльмира Калимуллина. Миңа қызық, Эльмира урыннан неше қозғалыр екен? Хәзер беләбез. Ул бізден жиді башқа биігрәк. Хәзер ышан мин. Хәзер. Бирсәгез. Біз қора біз ауызларды ашып көтәбіз бүтінді біз бірге. Bir, sanap durayım mı? 2, 3. Эльмира Калимуллина. Эльмира, біз аңламыз ол кішілер юқлап кеттілер мәлләнді. Аларга бик рәхәт. Шуңа күрә алар яталар анда. Әйеме? Сезгә рәхәт бит? Рәхәт. Ярый без киттек, пока. Хөрмәтле биючеләр, Эльмирага китәргә кирәк дигәнне аңлата. Алар татарча аңламыйлар. Fransızlar. Tigi. Эльмира Калимуллина, көчле алкышлар. Бик зур рәхмәт Эльмира. Bu şak Ә нәрсә, Эльмираның итәге астынан синең дә чыгасың килмәс иде. Sonunda kızlar da var bit. Devam et İskender. Oyla, bu haylakar xotin qizlar. Mana bit Elmirada ko'rasan, o'zine ko'proq olqishlar tilab shu uzoq bosib turgandir. Ham umuman xotin qizlar ular haylakar. Bilasizmi? Mana ne uchun xotin qizlar sahnada erlarga qaraganda mana motorroq, jinaqroq bo'lib ko'rinalar. Chunki ular motorroq, ham jinaqroq. Yo'q, deyim, haylakar, makrli hatto. Mana aytaylik. Mana bit olar motor ham yobiq bo'lib ko'rinar uchun, fotoga yaxshi tushar uchun olar bit nindi pozlarga bosarga kerakligini bilalar. Mana aytdimmi? Mana aytdim. Mana ko'rsatalik har bizga nishik ul yobiq bo'lib İskender bilan bas, sol ayağını olgarak koy. Әйе, менә булай. Кырый белән генә, әйе. Башыңны өскәрәк күтәр, башыңны. Икенче иягеңне дә өскәрәк күтәр. Ябыграк. Көлмәзин. Юк, туктале, әнишләп ярар? Әнишләп син менә карап бармыйсыңмы ни? Хәзер һәр икенче татар эстрадасы җырчысы дөрес туклану буенча төрле марафоннар оештыра башлады. Ябыгу буенча. Шунда барып кара. Бардым инде. Ничек булыштымы соң? Күренмимени? Юк. Әник бардың алайса? Соң бүтән халык ник йөри икәнсең ул? Халык нәрсә эшли? Шуны син дә эшлисең, име? Яхшы. Әйтә хәзер син нәрсә эшлисең, халык шуны эшләячәк. Син алкышла һәм чираттагы лауреатны игълан ит. Сәхнәдә менә ул марафоннарга йөрмидер, чөнки аның сәхнәдә үз марафоны. Татарстанның атказанган артисты Данир Сабиров. Данир Сабиров, пародист, юморист, җырчы. Кайсы сүз аңа күбрәк туры килә? Ул универсаль артист. Татар эстрадасында беренчеләрдән булып үзенең моноспектаклен куйды. Татарстанның атказанган артисты Данир Сабиров 22-нче халыкара татар җыры эстрада фестивале лауреаты. Assalamu alaikum. Haller. Nomuna kadar Elmira buldum alay. İtek astında minde biriyim. Ak kulmagin hatırımda, soluşumda isilerim. Kişin yatıp iriden dursam, telimde gel ismin. Ballarım yılap qala, sina barğan yollarda. Yaratılmışım köngelinden, zinhar yalnız kaldırma. Ballarım yılap qala, sina barğan yollarda. Yaratılmışım köngelinden, zinhar yalnız kaldırma. Zəngər demək düşün alığan Qızıl tuta dillingide Mingə məngə untulmasın İz qaldırdın köngəldə Ballarım yılap qala Sina barğan yollarda
zinhar yalnız kaldırma. Jırını bilgenler koşulup jırlasak da bula cemaat. Ak gülmegin hatırımda, suluşumda iyisilerin. Kişin yatıp iriden dursam, dilimde gel iyisinin. Ballarım yılap kala, sina barıgar yollarda. Yaratılmışım gönülde, zinhar yalnız kaldırma. Ballarım yılap kala, sina barıgar yollarda. Yaratılmışım gönülden, zinhar yalnız kaldırma. Yaratılmışım gönülden, zinhar yalnız kaldırma. Hamsan şey vermeyeyim, özüme kalası. Zor rahmet. Татарстанның от қазанған артисті Данир Сабиров. Әміна мен достар, біздің артистларымызға қарайым да шуны ойлап қоям. Яры әлі коронавирус 2019-да келген, 2003-те түгел. Айырмасы? Айырмасы ма? Сен көз алдыңа кетер. 2003-тегі самоизоляцияда сен үйіңде отырып, ескі Nokia телефоныңда нәрсе шлей алайдың. Бірер змейка ойыны білән интігіп ятайың. Қазір сен гаджетыңда Инстаграмға кіріп кетесің. Онда яңалықлар, онда жыршылар, Онда жырларны тыңлай башлайсың. Бит жырлар алар сине гомумән дөнья мәшәкатьләреннән айырып, икенче дөньяга алып барып чыгара. Менә беләсең, тыңлаган саен сүзләре истә кала башлый. Менә хәзер дә минем башымда бер жыр сүзләре әйләнә. Искәндәр, бу нәрсә дигәнне аңлата? Әйләнсә, сиңа срочно врачка барырга кирәк дигән сүз. Бу жыр, башта һәр вакыт әйләнә торган жыр, популяр жыр дигәнне аңлата. Киләм яныңа, күңелкәем сиңа ашкына. Эх, яратам сөйгәнем, талпына бит сиңа йөрәгем. Башкаручылары татар жыры лауреатлары Салават Миңнеханов һәм Гүзәлем. Салават Миңнеханов һәм Гүзәлем. Аларның исемнәре хәзер һәр вакыт янәшә, һәр вакыт бергә яңгырый, бергә кушылып гаилә дуэты барлыкка китерде. Салават Миңнеханов, Гүзәлем. 22-нче халыкара татар җыры эстрада фестивале лауреатлары. Бу дөньяда бәхет бар микән? Әллә йөрәгем алдый микән? Шатлан алдамыйм. Өзлеп яратам икән. Киләм яныңа, күңелкәем сиңа ашкына. Яратам сөйгәнем, талпына бит сиңа йөрәгем. Киләм яныңа, күңелкәем сиңа ашкына. Яратам сөйгәнем, талпына бит сиңа йөрәгем.
aşkına yaratan sevgenim Topuna bitsine yüreğim Gülem yanına Kungildeyim sine aşkına yaratan sevgenim Topuna bitsine yüreğim yaratan sevgenim Topuna bitsine yüreğim Topuna bitsine yüreğim Güzelim. Tatar Jüri 2021 laureatları. Salavat hem güzelim. Emine kızık. Mine bizning tomoshachi için bularning ikisinin qaysisi populyarroq ekan? Men Salavat deb o'ylayman. Men güzelliğe. Familiyasidan itira. Men güzelliğe deb o'ylayman. No, qarang, nishla biz singlimda so'z kirishtiramiz. No, xalq bizning oldimizda o'tiraymi? Aytdagi so'zlardan so'rang, aliga duetda qaysisi populyarroq sizning fikringizcha? Salovat uchun Salavatni kim populyarroq deb o'ylaydi? Olqishlar zali. Salavat populyarroq. Söz Minnixanov turunda bara. Ana, şulay degan tushunди. Salavat Minnixanov. Aha. Güzelim. Yo, ikisini birga yig'ish yaxshiroq. Salavat Minnixanov ham go'zalim. Mana ikkisi yig'lasizlar. Rahmat. Biz davom etik. Biz hozir shulayroq sizning yaratgan jirshlaringizning birsin aligi sahnaga dashib chiqaramiz. Ul bu yil 10 oltin barsinina ega bo'ldi. Rayaz Fasihov 2006 yılda Tatar jiri Yulduzlar fabrikasi proyektında Qir qozlari jirin boshqarib, zavqli tomoshachi ko'nglini o'z yo'lini topdi. Rayaz Fasihov 22 xalqaro Tatar jiri estrada festivali laureati. Rahmat. Tek senin bilen tanış ko'nglim, sen benim canım ham birden birim. Yaktı yıldızım, mengelik nazım siyam. Tek senin bilen tanış ko'nglim, sen benim canım ham birden birim. Yaktı yıldızım, mengelik nazım siyam. Tek senin bilen tanış ko'nglim, jine ko'rmasin muhabbat gülüm. Aksu yüzlerin, yanak gözlerim, küdem. Tek senin bilen tanış ko'nglim, jine ko'rmasin muhabbat gülüm. Aksu yüzlerin, yanak gözlerim, küdem. Hey, hadi qozon buraya. Tek senin bilen senin bilen tanış ko'nglim, sen avrilgan kunim ham tunim. Ko'kdagi oyim, sen jonaqayim suyam. Tek senin bilen tanış ko'nglim, sen avrilgan kunim ham tunim. Ko'kdagi oyim, sen jonaqayim suyam. Tek senin bilen tanış ko'nglim, jine ko'rmasin muhabbat gülüm. Aksu yüzlerin, yanak gözlerim, küdem. Tek senin bilen tanış ko'nglim, jine ko'rmasin muhabbat gülüm. Aksu yüzlerin, yanak gözlerim, küdem. Senin bilen tanış ko'nglim, bilen başkalar gerek tügelim.
Nurlu kıyaşım, sen mi canaşım siyem. Senin bilen tanış günlerim, bilen başkalar gerek tügelim. Nurlu kıyaşım, sen mi canaşım siyem. Tek senin bilen tanış günlerim, yine görmesin muhabbet gülüm. Al su yüzlerim, yanak gözlerim, güdem, güdem, güdem. Tek senin bilen tanış günlerim, yine görmesin muhabbet gülüm. Al su yüzlerin, yanak gözlerim, güdem, güdem, güdem. Tek senin bilen tanış günlerim, yine görmesin muhabbet gülüm. Tek senin bilen tanış günlerim, yine görmesin muhabbet gülüm. Al su yüzlerin, yanak gözlerim, güdem, güdem, güdem. Tek senin bilen tanış günlerim, yine görmesin muhabbet gülüm. Al su yüzlerin, yanak gözlerim, güdem, güdem, güdem. Bugün Qozonda şıp-şın zur jir beyrami. Hem bugün maxsus әлеге festivalga deyip biz sizni e'tiboringizga eksklyuziv nomer taqdim etamiz. İskitkish trio. Tatar jirin bütün dünyaya tanıtkan Tatar kızları. Sahnede 3000, 3 güçlü tavuş iyesi, 3 Tatar kızı. Saide Muhammedcanova, Elmira Kalimulina hem Dina Garipova. Qarşı alığız.
bilsem Süygeni yarım yaktım bolar Qaz qanadı qavri qavri Hatıları yazar gayari Qaz qanadı qavri qavri Hatıları yazar gayari Oynamaşta gülmemiş Bu dünyadaki yari Oynamaşta gülmemiş Bu dünyadaki yari Tuhan ya kayu tetaman Tuhan ya En güzel aziz yakan Tuhan ya Şir çilekleri pişken şap Tuhan ya Aşığım kayınlıkta Tuhan ya Tapına köngel tapına aşkına Yar soğana düzgene Ayılıkta çilek pişken Diz ürelip özgene Şeşeklerinin büyük Tuğan ya Hoş isle ollu dille Tuğan ya Boyaklarına bir kaydana Tuğan ya Hiç dinler olmaz tıslar Tuğan ya Dalpana güngel dalpana aşkına Yar soğana düzgene Aylıkta çilek pişken Diz ürelip özgene Dalpana güngel dalpana aşkına Yar soğana düzgene Ayılıkta çilek pişken Diz ürelip özgene Ayılıkta çilek pişken Diz ürelip özgene Diz ürelip özgene Diz ürelip özgene Aferin Sayda Muhammed Canova, Dina Garipova hem İlmira Kalimullina. Bek zo'r rahmat. Bizning g'ururligimiz Bek zo'r rahmat qizlar. Biz sizning ruxsatingiz bilan davom etamiz. Mana hozir qadrli do'stlar, sahnada Tataristonning otqozongan, Boshqirdistonning xalq artisti Anvar Nurg'aliyev chiqashaq. Balki ko'rdingmi? Mana munda xatli sizlar, xotin-qizlarning ko'zlari yoltirib boshladi. Mana erlar esingizda tutug'iz, xotin-qizlarga syurpriz yo'sin desangiz, uyingizga qo'noqqa Anvarni chaqirig'iz. Mana syurpriz. Voy, bo'ldimi syurpriz? Mana bilasizmi, xotin qiz uchun eng shap, kutilmagan syurpriz ul nindi bo'la? Nindi? Ul brilliant mo'yinsa. Haligi brilliant mo'yinsa Norku tunga turilgan bo'lirga tegish.
Яхшы итеп зур норка тунга. Әлеген төрелгән норка тунны менә бу аркылыга, торкылыга алтын цепочка белән ныклап төенләп бәйләргә кирәк. Ходаем икән. Һәм аннан соң әлеге төенне бүләк ителәсе Porsche машинасының багажнигына салырга. Әлеге машинаның руле артына Әнвәр Нургалиевны утыртырга. Һәм ул майкадан гына. Һәм ул шундый кочаклама, яратмыйча дип сине көтеп утыра. Менә бу сюрприз. Уф. Менә буларның барысыннан да иң истә калганы майка булды. Хәзер Porsche машинасында майкадан гына утырган Әнвәрне күз алдымнан ничек алып ыргытасы? Юк, беләсең, син аны күз алдыңнан алып бәрмә, аны алып бәрергә кирәкми. Халык ярата, халык көтә, халык алкышлый, шуңа күрә каршыл. Казан татар җыры сәхнәсендә Әнвәр Нургалиев. Әнвәр Нургалиев. Ул үзенең елмаюы, күз карашы, җырлары белән күпме кешенең башын әйләндереп, күңелен яулап алды. Башкортстанның халык, Татарстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиев 22-нче халыкара татар җыры эстрада фестивале лауреаты. Сине янымда күргән, тавышын ишетергән, синең барлыкны тоярга, көндә сөясем килә. Аңлат әле, нигә сине яратам? Аңлат әле, нигә синсез бер минутта тора алмам? Аңлат әле, нигә сине яратам? Аңлат әле, нигә синсез бер минутта тора алмам? Синең турыңда матур тормышының яме, сине иң бәхетле итә, иркәнең назлы сүзе. Аңлат әле, аңлат әле, аңлат әле,
Хайырлы кич Татарстан, хайырлы кич Казан. Барыгызны да сәламлыйм. Шушы матур күркәм Илһам абый Шакиров исемендәге залда. Мин инде әйтәсем килә, заманында минем хыялда гына иде шушы күркәм конкурста катнашум. Бүген инде мин сезнең алдыгызда басып торам. Барыгызны да бәйрәм белән! Күзләрің күк кебек, бигрәк матур бүген, бергә мәңге булып яшәрбез. Шулай дигән сүзем истәм икән инде, хәзер бүтәнгә синең гашык булдың. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Ташлап киттең нигә, син мине калдырып, чит җирләрдән бәхет эзләдең. Йөрәк сакрап яна, сине күрсәм әгәр, нигә язмыш шулай буталды. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Көзге яңгырларда җилләр белән килдең, гафу ит бит балларыма бастың. Сине генә иркәм, гафу итә алмам, бәлки бүтән минем сөйгән ярым. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Ришат Төхватуллин. Репертуарында йөзләгән җыр, бер сезон эчендә куелган йөзләгән концерт, күп санлы чыгышлар һәм премияләр. Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Ришат Төхватуллин 22-нче халыкара татар җыры эстрада фестивале лауреаты. Hayırlı kич Казан. Hayırlı kич Рөстәм Нургалиевич. Хөрмәтле түрәләребез. Барыгызны күңелдән сәламлыйм. Бүген инде зур бәйрәм Казанда, чынында татар җыры һәм инде шушындый матур залда Илһам абый Шакиров исемендәге
экспо залында барыгызны да сәламлыйм, хөрмәтле тамашачылар. Бүгенге концертта нәрсә җырларга дигәч, күп уйланырга туры килде. Әлбәттә, беренче чиракта үзебезчә бер халкыбыз күңелендә булган Илһам абыйның репертуарыннан бер җырны башкарып узасыбыз килә. Бу җыр инде барыбызга таныш. Сарман вальсы. Үзебезнең җырларыбызны, үзебезнең традицияларыбызны, телебезне онытмыйк, дуслар. Сезләр белсәгез, кушылып җырлашып утырыгыз. Tыңларсыңмы яшьлек хисләремне, җырларыма кушылып җырласам, каршы төшмәсеңме йөрәгемне, мәхәббәтем белән җырласам, минем тормыш сукмагында риза булырсыңмы үтәргә, аерылганда да бирсеңме, кабат кайтуымны көтәргә. Минем тормыш сукмагында риза булырсыңмы үтәргә, аерылганда да бирсеңме, кабат кайтуымны көтәргә. Aşkın ulu yürek küldegünde, Urtlaqtanın sızlı batkanı, Yaşligimni şırğa salgan şaqta, Kuşlap jırlarsın abbağım, Oytkan çaqta sarmar buylarına, Yanlarına məngi qalırğa, Qırğışın taşlap qırıq yoqqa, Çıgarsın karşı alırğa, Aytkan çaqta sarman buylarına, Yanlarında məngi qalırğa, Qırğışın taşlap qırıq yoqqa, Çıgarsın karşı alırğa. Yürek kütüğünde, Urtlaqtanın sızlı batkanı, Yaşligimni jırğa salgan şaqta, Kuşlap jırlarsыңмы abbağım, Aytkan çaqta sarmanım yıllarına, Yanlarına məngi qalırğa, Qırğışın taşlap qırıq yoqqa, Çıgarsыңмы karşı alırğa. Çıgarsın karşı alırğa. Зор рахмат сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Хәзер инде әзрәк кенә яшьләрчә дә җырыбыз булсын. Шуңа күрә өр-яңа җырыбыз, хөрмәтле тамашачылар.
Рахмет итеп тыңлагыз. Сула. Yıllar öttü, sular aktı, bir artlı. Diknigeler yürek seni anlatmadı. Yazlar kirli tamşı damdı, kabatlandı. Eritse de ul karlarını buzlar kaldı. Sula sula sula, bir suluşun jitterin. Tınma tınma tınma, senin sizlere davaşanga. Yarat yarat yarat, yürekte yaz kirli kabat. Kabat kabat kabat, siyu bir kanat. Varina sula. Kozan. Kızlar gitti, kışlar gitti, paralı paralı. Dikmin enerji berelmim süyen yarını. Merhametimi yağmur bulup koyup yolda. Unutmadım hatırıma gelip kaldı. Sula sula sula, mer suluşun jitterin. Tınma tınma tınma, sizlere davaşanga. Yarat yarat yarat, yürekte yaz kirleri kabat. Kabat kabat kabat, siyu bir kanat. Sula sula sula, mer suluşun jitterin. Tınma tınma tınma, sizlere davaşanga. Yarat yarat yarat, yürekte yaz kirleri kabat. Kabat kabat kabat, siyu bir kanat. Yazlar kirli tamşı damdı, Kazan. Sula sula sula, bir suluşun jitterin. Tanıma tanıma tanıma, senin sizlere davaşanga. Yarat yarat yarat, yüreğe yaz kirleri kabat. Kabat kabat kabat, siyu bir kanat. Sula sula sula, bir suluşun jitterin. Tınma tınma tınma, senin sizlere davaşanga. Yarat yarat yarat, yürekte yaz kirleri kabat. Kabat kabat kabat, siyu bir kanat. Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Ришат Тухватуллин. Зор рахмат, Казан, зор рахмат. Ришат Тухватуллин һәм безнең чираттагы лауреатлар экранда. Гүзәл Уразова, Эльдар Хакимов. Генераль банк партнеры Акбарс банк. Мулрак яшәгез. Партнерлар. Кукмара Металл савыт саба заводы акционерлык җәмгыяте. Россельхозбанк акционерлык җәмгыяте. Югория именият компанияләр төркеме акционерлык җәмгыяте. Farmland федераль даруханәләр шелтәре. Белый Кремль безалкогольный. Яңа тәм хисләрне тою өчен яхшы мөмкинлек. Турыдан-туры трансляциянең генераль банк партнеры СМП банк. СМП банк сезнең белән бергә. Оештыручылар: Барс Медиа Татар медиа группасы, ТМТV Татар музыкаль телеканалы, Татар радиосы радиостанцияләр шелтәре. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов тандемы эстрадада иң көчле тандемнарның берсе. Алар гел бергә. Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов. 22-нче халыкара Татар җыры эстрада фестивале лауреатлары.
Yoklaganda sen Koyunlarında Suyunip yaşayın Bu bəxtlərin bolsun ömürgə Bulğanına rahmet özüne Sen menike men senike İki biz Kimler gına kınlaşmasın İlka bir tegiz Sizde bizning gibi Kadirlerin bilip Matır edip ömür edigiz Sen menike men senike İki biz Kimler gına kınlaşmasın İlka bir tegiz Sizde bizning gibi Kadirlerin bilip Matır edip ömür edigiz Bayram bilen dostlar En gereklerden sen gerek Yazmışlarımdan en ılı böyle Şol kadar edip yasıp suyura Yenişikler düze bu yürek Sen menike men senike iki biz Kimler gına kınlaşmasın ilka bir tegiz Sizde bizning gibi Kadirlerin bilip Matır edip ömür edigiz Sen menike men senike iki biz Kimler gına kınlaşmasın ilka bir tegiz Sizde bizning gibi Kadirlerin bilip Matır edip ömür edigiz Matır edip ömür edigiz Matır edip ömür edigiz Hayırlı kiş Qozon Xayrlı kiş Tatar jiri Hayırlı kiş Tatar mıngı. Şundan da dostlar. Hayırlı kiş. Bugün biz bu sahnede endi 20-ci tapqır basıp turabız. Bizning de yubiley bulur endi bu. Rahmat yolsun Tatar jirine. Her vaqt şuшы tarixi bulgan Tatar jirine. Rahmat aytasim kile. Dostlar şundan da bek ko'p vaqt o'zgan bet ortqa burilib qarasang. Allah'a şükür. Yaşasın bizning tilimiz. Yaşasın dinimiz. Yaşasın balalarımız. Sağ selamet bulup, күчле bulup, şoşa zallarda күрешip yaşarga nasip bulsun idi. Кай вакыт бик көп уйланам мин. Шуннан да bir зур tilagim бар. Şoşa sahnəgə bir 20-25 yıllar o'tkəş sizning unuqlarınız kelsinlər idi. Amin alar için jırlısım kile. Amin şulay bulsun. Yaşasın Tatar jiri. Көп күш керек dostlar. Күчле булып, yılıysı kelgen şaqta da yılmayır үшін. Көп күш керек. Ничек кенә авыр булса да түзәр өчен. Һәм күп көч кирәк. Көчле булып яшәр өчен. Яшәгез дуслар. Сау сәламәт булып бергә яшик. Рәхәт яшик. Кирәк. Яшәвең сарылы булса, күңел сагышка тулса, алсаң син начар хәбәр, дусларың сатса әгәр, өметләр акланмаса, ышаныч сакланмаса, башыңны азыга күтәр, сагышың бәлки үтәр. Кирәк
yuqa көңіл ойлада оңай ягын Аллахқа тапшыр бар жіберсин өткенлеріні ұныта өткенлеріні бәхіт керек әркімге барына бәхіт тілер Жанда күш табарға Ирек йылмайын дәшәйгә Тұрмышы ярады жанда деп яшәргә Жанда күш табарға Ирек йылмайын дәшәйгә Тұрмышы ярады жанда деп яшәргә Тұрмышны ярады яшәргә Керек достlar. Керек. Айдар Галимов. Аның җырлары легендар статусында. Аның тавышын бер кемнеке белән дә бутап булмый. Ул фестивальнең рекордсмены, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. 22-нче халыкара татар җыры эстрада фестивале лауреаты. Алжыптың қарасы Йөрәктән йөрәккә яраклык Кайчаклар булган арасы Тик кичә булган күк бүген Түбәдән һәммәсен көркемгән Шәлләмә адашты дисәләр Бу буран шулкадәр көтелгән Бер гомер арасы ялгышлар Сусам жанымны пешерә Буранда җәйләрдән җылырак Бәгырь өшегән кешегә Бер гомер арасы ялгышлар Сусам жанымны пешерә Буранда җәйләрдән җылырак Бәгырь өшегән кешегә Тынарны куара җилләрдән Кайнарлык көтәмне мин юллар Тик кичә булган күк буранлы Кояшым син минем дөюләр Бу буран шулкадәр көтелгән Алҗытты дөньяның карасы Йөрәктән йөрәккә ераклык Кайчакта бер буран арасы Бер гомер арасы ялгышлар Сусам жанымны пешерә Буранда җәйләрдән җылырак Бәгырь өшегән кешегә Бер гомер арасы
Susam canımı pişiren Buranda jaylardan jalara Bağır ışıgan kişigen Bir ömür arası yalgışlar Susam canımı pişiren Buranda jaylardan jalara Bağır ışıgan kişigen Buranda jaylardan jalara Bağırı ışıgan kışıgan Hürmetli Prezident, hürmetli dostlarım, hürmetli qonaqlarga berekte to'xtalib ketasım keladi. Men bilan shunday kishilarni distalarcha yillar bo'yina chet yerlardan, chet ülkelerden, chet ellardan hatto o'sha bizning tatar jarimizga keluvchilarni bu endi ularning traditsiyasini tug'ib, bu endi yashav ravishi kebek. Do'stlarim, chinlab tatar jari o'yinda ul zo'r bir motor bir tarix. Men baxtliman o'sha tarixda ko'pmidir bo'lsa da o'zimning nindir o'rnimni bilib turumni. Men bugungi uchun rahmatliman. Bugun tag'in shu sahnada rahmatliman qadrli kishilarime, rahmatliman kollegalarime, rahmatliman uyushtiruvchilarga 20 yildan ortiq endi shu tatar jarin indir yuqori nuqtaga umtilib olib boruvchi Bars Media kompaniyasine rahmatliman menga bo'lgan ishonchlari uchun. Tatar jarining bor o'tgani, bor motor bugungisi, men ishonam uning bo'lajak yoqdi ham yaxshi kelajagi. Yashasın tatar jari. Yazmış elle ötenem sinden Kaldırmaşı minni yalğızım Alıp gelçi rahat günlerimden Özgerteli usal yazmışım Ey ömrünün altın minutları Gitmezge deyip geri kilgіз Şul mezgilde мәңгілікке қалып Тек бақытлы мені итігіз Ey ömrünün altın minutları Gitmezge deyip geri kilgіз Şul mezgilde мәңгілікке қалып Тек бақытлы мені итігіз Yazmış ille aytшы әлі миңа Көпме қалды икен күтесі Тынышлығы білән көңілімнің Келе алдағы өмір итесін Ей өмірінің алтын минутлары Кетмеске deyip кері келгіз Шул мезгілде мәңгілікке қалып Тек бақытлы мені итігіз Ey ömrünün altın minutları Gitmezge deyip geri kilgіз Şul mezgilde мәңгілікке қалып Тек бақытлы мені итігіз Altın minutları bulup kalsın idi. Her birinizin көңілінде, yüreğinde. Her bir yılı tatar jarının. Ayağım yerdeminен meni Taşlamasın әлі şanam Яңы таңның her bir irtesinde Janda ümit duyup uyanam Ey ömrünün altın minutları Gitmezge deyip geri kilgіз Şul mezgilde мәңгілікке қалып Тек бақытлы мені итігіз
minutları gitmez garip geri ilgiz Şul mezgilde мәңгелеккә калып Тик бәхетле мине итегез Шул мезгелдә мәңгелеккә калып Тик бәхетле мине итегез Тик бәхетле мине итегез Салават Фәтхетдинов. Бу исемсез татар җыры була аламы? Татар җырыннан башка Салават бу ике исем бер бүтән. Салават халыкныкы. Татарстанның һәм Башкортстанның халык, Россиянең атказанган артисты Салават Фәтхетдинов. 22-нче халыкара татар җыры эстрада фестивале лауреаты. Teller eylene Bir nerse işlep bulmuy Şaban vakit ardından Gün sayın armay dalımay Gün sayın armay dalımay Saatleri eylene ömür ütkenen sana Yüzünden tartıp karayım Tokta deyip babat baba Saat teller eylene Bulmayığına tuktatı Utken yaşlık dünyasını da Yaşar ideme berbaytıp Yaşar idem berbaytıp Saatleri eylene ömür ütkenen sana Yüzünden tartıp varım Tokta deyip babat babat Derler eylene Gönür ağaçını görüp İşlenmegen işler bir gün Bunlar miken ülgürüp Bunlar miken ülgürüp Saatleri eylene ömür ütkenen sana Yüzünden tartıp varayım Tukta deyip babat babat Saatleri eylene ömür ütkenen sana Yüzünden tartıp varayım Tukta deyip babat babat Yüzünden tartıp varayım Tukta
deyip babat babat Tukta deyip babat babat Zor rahmet, hayırlı iş, hürmetli tamaşaçılar, hürmetli milletvekiler, hürmetli prezidentimiz, konaklar. Ömür boyu Aydar Galimov ardından jırlap şunun pamadasını oşap öttü ömür. Her vakitte mene şuna otur. Bir zor rahmet, eregene Ufa'da bulduk şu tamaşa bilen. Ufa tamaşaçıların sündürüp kayttık. Bik motor tamaşa buldu. Aydar sahneye çıktı da min var iken unutup gitti ahire. Men de cemaat, men da veteran dey, üzün veteran dey Aydar ayta. Şakkaş üzüne ettim, sen veteran bulgaç men kim? Pametnik. Ona göre bunda en veteranı mendirin cemaat, şuna göre jırlarında özümüzün halatımızga turli kelerlik sözler bilen taptık, hada jılası jır, mına şu temaga bağışana. Cevapsız kalır bu sırau. Kayşan ömürler ötken. Ömür öte, biz eli yaşamaganda zaman. Yaşamadık da zaman Kayşan balalar üskenede Kayşan konuklar tuğan Kayşan ömür gözü jitken Kayşan yaşlıklar ötüken Fayda iken şiber kızlar Tartınıp bana ötken Cevapsız Palır bağı sırav Kayşan gönüller uzağan Ömründe ebizeli Yaşamadık da zaman Ömründe ebizeli Yaşamadık da zaman Dünya kavdık çaba çaba Kim koymuş yaşap ottan Ellerinde uzun bizini Dünya kavdı mı vardan Cevapsız palır bağı sırav Kayşan ömürler uzağan Ömründe ebizeli Yaşamadık da zaman Ömründe ebizeli Yaşamadık da zaman Yıllar vakit dumanlarını da sanamazda tırışasın Kubbe uzganlarını da Cevapsız palır bağı sırav Kayşan gönüller uzağan Ömründe ebizeli Yaşamadık da zaman Yaşamadık da zaman Yaşamadık da zaman Verem Sen sağ olun var mısın?
хуружикна сау. Рахмат Ясын. İlfat Sayıhov, Alfred Yaksinbekov, Salavat Fathidinov hem kızlar. Россияның атқазанған Татарстанның һәм Башқұртстанның халық артисті Салават Фатхидинов. Bravo, bravo, bravo. Qadrli dostlar, гадәттә Salavat Fathidinov шығышын ясады, kontsert tamamlandı degan söz. Lakin bugün başqacharoq. Бірнеше елға сәхнәдән юғалып тұрған жыршы Қабат татар жыры сәхнәсендә. Татар халқының туғры улы Зүлфәт Хәким. Қаршы алыңыз достар. Зүлфәт Хәким, драматург, композитор, жыршы, җәмәгать эшлеклесе, Татарстанның халык язучысы. Ул үзенең җырлары, иҗаты белән татар эстрадасына яңа стиль, яңа агым алып кергән җырчы. Зүлфәт Хәким 22-нче халыкара татар җыры эстрада фестивале лауреаты. Алтын күзнең минутлары, кыйлалар тынгына. Таң калдың текәлеп карап, үрәңге яфрагына. Сагышлы уйлар уйлама, сары яфракка карап. Безгә урман бүләк итә, алтын маскара. Сагышлы уйлар уйлама, сары яфракка карап. Bizga urman бүләк итә, алтын маскара. Уйлама гомер узасын, дөнья сарысын күзләп. Biz bit килдек синең белән якты магъҗиза эзләп. Сагышлы уйлар уйлама, сары яфракка карап. Чакыра яшәү туена, алтын маскара. Сагышлы уйлар уйлама, сары яфракка карап. Чакыра яшәү туена, алтын маскара. Asırlardan yılqıb aldıq bir bәхетле mizgilni. Yulqıma jil yapraqlarını sabır tыңла bizni. Sağışlı uylar uylama, sarı yapraqqa qarab. Ömür üze altın şuar, seyir maskara. Sağışlı uylar uylama, sarı yapraqqa qarab. Dünya üze altın şuar, seyir maskara. Ömür üze altın şuar, seyir maskara.
Нәрсе булды сиңа бүген Үлмәмдәге нәни кышың Бу дөньядан туйдың мәллә Сайрый җәен кышын Hey, ни булды сиңа бүген Әллә синең авазыңнан Дөнья шавы күмәм икән Моңнарыңның яктылыгын Әллә беркем күрми микән Hey, ни булды сиңа бүген Күңелләрең кая тарта Ышар кыйблаң кай тарафта Сине кайдан кемнәр генә кабул кылыр икән Ышак күрмә ташлап китмә Инде мине ятим итмә Әллә соң сине үзәгемнең Üzülгән бер калам икән Нәрсә булды сиңа бүген Шитлектәге зарлы җырым Бу бит синең дөньяң түгел Җирдә түгел синең юлың Hey, ни булды сиңа бүген Хушлашырга иртә әле Җырлар көннәр алда әле Син бит моңның җырчы кылы Әйдә җаным җырла әле Эй, ни булды сиңа бүген Күңелләрең кая тарта Ышар кыйблаң кай тарафта Сине кайда кемнәр генә кабул кылыр икән Ышак күрмә ташлап китмә Инде мине ятим итмә Әллә соң сине үзәгемнең Üzülгән бер калам икән Күңелләрең кая тарта Ышар кыйблаң кай тарафта Сине кайда кемнәр генә кабул кылыр икән Ышак күрмә ташлап китмә Инде мине ятим итмә Әллә соң сине үзәгемнең Üzülгән бер калам икән Нәрсә булды сиңа бүген Язучы, драматург, композитор, җырчы, шагыйрь Зөлфәт Хаким. Зөлфәт Хаким. Менә шулай. Бер сулышта, югары нотада 22-нче халыкара татар җыры эстрада фестивале узып та китте. Ләкин татар җыры
Gül bizning bilan. Татар жыры һәр илдә, һәр өйдә, һәр күңелдә. 22-нче Татар жыры фестиваленең лауреатлары Кабаттан менә бу искиткеч сәхнәбездә. Yüreklerden yüreklerge, ümitlerden ümitlerge, çeyrep yatan şaşakırı, yaşavkarı. Her көңелгә барып җитеп, татар халкын бердәм итеп, җырлый гайда безнең татар җыры. Her көңелгә барып җитеп, татар халкын бердәм итеп, җырлый гайда безнең татар җыры. Җырлый гайда безнең татар җыры. Җырлый гайда безнең татар җыры. Geçecekler Tataristan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurgaliulı Mingnehanov'dan. Hürmetli tamaşaçılar, tağın bir tafkır sizni Tatar Jırı Beyremi bilen. Allah birsa yamadan kuruşuruz. Amin.